Nijedna nacija nije njen dom. Gdje je tačno dom u tebi? Istraživanjem srećenja, kletva je još uvek aktivna. Ovo će staviti brzo na tvoj kraj. Svi smo izlagali. Pređi okean, pronaći novo mesto gde pripadaš. Kakva nevjerovatna mašina! Odakle si? Kako deda pravi? Šta kažeš da ti ovo bude novi dom? Divljivo! Pasi! Nemoguće! Odakle ovi podaci? Od sada tvoje ime je Inefa. Obećaj mi, sjeti se. Moraš da se vratiš kući. Povratak. Podaci preopterećeni. Kapacitet premašen. Dok god je ovaj Dragor tu, srce koje ti je Iškik izgradio trebalo bi da nastavi da kuca. Možda će trebati godine, milenije. Jednog dana neka tvoja nova sjećanja prevaziđu tvoj bol i bijes i pobede kletvu koja te okomava. Kakav je ovo dragulj? Ništa posebno, zaista. Da citiram majku, sad nije ništa osim prazne školjke. Ali, ako se oslobudiš kletve, možda... Ništa. Zanimljiva ideja mi se iznenada pojavila. Hajde da od ovoga napravimo poslednji tajni ključ.